Pedasnya gimana? Mantap. Mantap guys, pedasnya guys. Aja pedasnya menampol. Gua nggak pedes, asin nih. Kenapa asin nih? Teman-teman di rumah boleh nyicipin, ayo. Hai guys, subrek gak lu? Kalau nggak subrek, gue makan lu. Selamat menonton, enjoy. Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Bang Oji dan orang-orang sawah. Apa kabar guys? Semoga kita semua baik-baik aja. Di sini Bang Oji mau mukbang mie geprek kita. Geprek. Ada berapa? Ada 8. Ada 8 guys. Dijadiin satu. Di sini sudah pedes. Kita mau tambahin guys. Bun cabe. Bon cabe. Level 15. Level 15. Iman berani gak? Berani. Kalau udah kepedesan di stop aja, Pandu sama Iman ya. Iya. Nih, 3 botol. biar Bang Uta yang tuang. Apa kuli bangunan yang tuang nih? Lihat otot itu. Kayak tukang pukul guys. Nih, tuang. Tadi sebelumnya kita semua sudah cuci tangan, Pakai asam. tinggal disantap aja guys. Ayo dong, semangat dong bukanya. Ya, kalau bisa. Yang giring. Di sini kita nggak pakai sumpit biasa guys. Sumpitnya Sumpit mega. sumpit barbar, Bakar. sumpit raksasa. Paling nikmat makannya di bawah matahari guys. Terik mataharinya nyengat banget nih. Tangannya kebun-kebun. Muka-muka iya. Semuanya. Aduk dulu. Biar rata. Kering dah. Aduk Kering, dulu, Ji. man bilang kering dah. Wah, Aduk dulu, Ji. aduk dong. Pelan-pelan, takut robek. Gila, sebotol habis. Bagus kecil aja sih kegedean. Nah, Ya, yuk. dah. Atasin dong biar teman-teman tahu. Asin tak? Angkat tak? Rumah. Oh, jatuh. Asin tak? Yoman. Wis, udah mantap. Mantap. Sebelum kita makan, baca doa dulu. Biar selamat. Men, Sinian dong merapat. Mandu, merapat rapat dong. guys. Kan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Makan guys. Kan guys. Pandu bagi sumpit Gue kecil. yakin mau minum. Apalagi ngonton gak kayak. Pas pak. Makan guys. Biasa digulung. Ya. Mantap. Paten nih. Jangan apa kan. Lalu geseran sini dong. Ini satu nih kali ini kegulung gini ya. Sumpit ekstrim guys. Sumpit barbar. Pedas nduk. Lumayan. Oke. Lumayan. Ini tekan cobek lah Iman. Makan guys. Pedasnya gimana? Mantap. Mantap guys, pedasnya guys. Aja pedasnya menampol. Gua nggak pedes, cuman asin nih. Kenapa asin nih? Teman-teman di rumah boleh nyicipin, ayo. Kita makan bareng di sini. Di gubuk sederhana Bang Oji. Jai. Nih, kalau gua gini cara makannya nih. Ya. Masuk mulut gua nih. Nih. Tahu semua. Nih, iya nih masuk mulut gua nih. Tadi gua masukin mulut gua. Nih. Maklum guys, kuli bangunan. Aman man? Pandu aman? Masih kuat? Udah gak kuat jangan terusin.
Mantap Mantap guys. guys. Makan yang membuang. Seruput. Awet. Awet. Minyak awet. Minum. Ini minum. Aku minum duluan. Hah? Pandu. Mantap ya. Seger ya. Pada saya seger guys. Cuman ntar pon cabenya double. Mana minuman? Taruh sedikit. Enggak bisa maaf guys. Habis. Jangan minum. Tenang, tenang man. Minum susu no, di tas ambil. Nan. Ambil dulu. Alhamdulillah guys, kita dapat kiriman susu Ultra Milk nih, susu putih untuk netralisir yang habis makan pedas. Semoga aman lah. Aman ya. Hmm. Semoga aman. Banyak Ini Iman dulu dah. Banyak minum susu. Lihat man, sambil duduk sini man. Biar gemuk ya. Sini man. Oh, seger kan man. Mantap ya. Ya, bukain masih. Udah. Buat netralisir itu bukan minum ah. Ya, bukan dihabisin. Au. Yang terus. Nan sama aja kayak Alhamdulillah guys, segernya berasa banget setelah minum susu. Pedasnya agak kurang. Buat teman-teman di rumah jika seringan makan pedas, minumlah susu yang putih. Netralisir pedas di perut jadi nggak terlalu panas. Oke guys, sampai di sini dulu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.